Dobar dan ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam se ukratko predstaviti, znači koja je moja najdraža boja i te takve stvari. Znači počet ćemo od najdraže boje. Moja najdraža boja je plava, i neka crvenkasta, nešto tako. Onda volim igrati igrice, najdraža mi je Astrobot. Najdraža konzola koju jedno imam jedino 10 new recipes unlocked. ova, kako se zove, je PlayStation 5. PlayStation 5. Volim slagati legiće, volim gledati YouTube. A moj najveći san je uvijek bio snimati za YouTube. To sam odvijek htio. Tako da možete, još malo će izaći i moj novi video gdje ću me snimati Minecraft preživljavanje. Tako da to ću izbaciti za još malo vremena, možda sutra. Tako da pripremite se za taj video. Ja se nadam da ćete ga pogledati i da ćete se svi sad pretplatiti na ovaj kanal. Stvarno mi to treba. I što bi vam još mogao reći? Pa iskreno ne bi vam ništa još mogao reći. To je to. Vidimo se u sljedećem videu. Ja vam želim lijep i ugodan dan. Pa.